Oh ja. Time check, it's almost 10. Bijna 10 uur. Mana nak papa? Mana nak papa? Mana nak papa? Hallo! Fijne kerstdagen! I'm making lumpia's. Yay! Yeah, and you can also like switch like this. You can see So, like this. fine. We're checking the camera. Yeah, if Yeah. it's good. Mooi. Yeah. Mooi. Perfect camera woman. Merry Christmas! We're on the way. Wow! Grabe akong nawong dako. We're on the way to Ruth's parents' place. Anna is a little bit sick. Ja, een beetje zie. If I look at the camera like this one, then it looks like I'm not looking at the... I mean, if I look at the screen like this. Oh, dat je... So yeah, we are on the way to Ruth's parents' place. And then after that, we will go to his uncle's place. Doon yung aming celebration sa first Christmas. 2 days po ang Christmas celebration dito sa Netherlands. Ja, en the day Tomorrow. before Christmas evening. Yeah, and tomorrow, we'll celebrate the second Christmas day with his family, his parents, and also the sister and the... And we gonna pick up some Filipino cake, But then before that, we will go to a bar to pick up a cassava cake from Ate Mel. So I'll try to vlog that. It's really nice quality now. You can see the difference. Yeah, driving, but yeah, it's nice. Yeah. Nagda-drive pala siya. A few moments later. Wat is die? Ja, hier. Ja, koud. Deze. Lekker. Roet. Week hier. Er zijn wat gelift elke dag, maar we gaan maar één keer dood, zo moet je zien. Weet je dat? Ik heb koude rijvol gooien, dan Ja. Het is extreem, hè? Ja, dat weet ik niet. Anna. Anna. Maar als je Die mama. precies wil van ik wil deze optie en die optie hebben, ja, dan Dankjewel. ben je inderdaad gewoon minimaal gewoon maanden gewoon. Dankjewel. Die mama. We hebben al die autobedrijven Die er mama. last van. Ja, maar dat blijft daar niet in mijn auto's. Ze gaat ook komen alle andere dingen dat ze tekort gaan krijgen. Dankjewel. Deze ook denk ik ook 5 maanden. Meer, 5 maanden alsjeblieft. te wachten. Ja. Hoe lang is Solon? Van gemaakt. Het schip Dank je. gebracht. Dus even lukken. Nou, wat Oeps. Maak dat maar. Bagagegedrag, ja. Ja, nou hebben ze een hele hoop problemen met die containers Dank je. hè, vanuit China. Dan zeggen we, hebben die containers worden allemaal duurder. Omdat niks terug wordt gestuurd vanuit Europa. En daarom drijven ze flink die prijs op natuurlijk. Dat is niet alleen mijn auto's met mijn hout en zo. Maar daar waren ze van net gegaan. En nu kwam die bouwbedrijf terug, die gingen opnieuw om de tafel zitten. Ja, die prijzen gelden niet meer. Er komt 160, 180 miljoen extra bovenop, want de bouwkosten zijn toegenomen. Nee. Dus dat doen we niet. Met een kuip.
Ja? Dat is toch groot om een nieuw stadion te bouwen? Ja, ja, ja. Ze zijn al lang van plan om nieuwe sponsors te krijgen. Ja. Maar die echt... Want die kent nu tennissen, maar nou was het onduidelijk of je dubbels mag tennissen. Hij vindt het zo belangrijk. Carpaccio. Carpacciuco! Miss Angie, the chef. Yay! Lekker, Anna. Chocola bovenop, dat heb ik ook. Oh, is genoeg, Angie. Ja. Looks, looks Joehoe! Hallo. Anna. Jij ook champignonspit? Beetje. Few moments later. So, ano na, bahay na kami. Pagod na. Haggard na. Si Ana natulog ng gabi. Hindi pa rin maganda yung pakiramdam ni Ana. So, medyo irritable siya ba. Ano na pala, ito yung ano na, yung nasabi ko kanina na may vlogging camera na tayo. Christmas, pinaskuhan. Ano ba ang tawag nun sa Tagalog? Aguinaldo. Aguinaldo. Birthday, Christmas, Christmas gift ni Ruth. Yun na. Ginalingan niya, guys, masyado ginalingan. Nakakapagod niya yung araw na to, pero masaya din. Super dami na nakain namin doon sa uncle ni Ruth. Sarap talaga magluto ng asawa niya. Yeah, so yun na yung ating vlog. Tomorrow, punta kami sa bahay naman ng mama at papa ni Ruth. Andun din yung kanyang kapatid, tsaka yung partner ng kapatid niya. Si Ruth nag-empty ng aming dishwasher. Busy ang araw na to. Dodong, I'm gonna close the vlog. Na si Ruth. Oh, you're there. I didn't know that. I told them I'm using a vlogging camera now. High five. Ginalingan. Somebody's really spoiled. Ginalingan niya, guys. So, yun na yung ating vlog. I hope nag-enjoy kayo sa Christmas celebration nyo. Too bad yung iba, lalo na yung mga affected ng bagyo, yung bagyong Odette. Ano pa naman, Paskong Pasko, pero ang importante, healthy ang lahat, no? Yeah, at kasama yung pamilya yun. So, I hope nag-enjoy kayo sa Pasko nyo. And yun lang yung vlog natin. Please don't forget to like and subscribe sa ating channel, G and Fam Vlog. So, kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Bukas magba-vlog po ako. Salamat. Doy.